फुनुखा अमासी कतर्क तिनी जे कन्टेस्टेंट फाइनाय दंनो आं सानानि मुसुगु जे आगे कन्टेस्टेंट नो सेवै थांनाय रनो बो सानानि मुसुगु अरनिबो सेवै थांखा इनके बरनि केरियर पाइ थांया जतनो मासिनि जानाय मास होनानाय जों नायनायदि इंडिया हा कत रावो बो निरक नायनायदि रचामं करं निनि इंडियन आइडल थों जे कुनु कन्टेस्टेंट नाव थाङै सेवै थांनाय रावबो बरनि केरियर सोनावै मानो इनके आं अमनो कयनानि मुसुगु सानानि मुसुगु दिनै 7 जनानि बिसिङाव 3 जना फर्स्ट सेकेंड थार्ड दंनाय बनि बाद बाकी इनके अर जागारनो बरनो तंनो जानाय फियाबा बरनि सिनिमुं अर ओङै थांखा बर केरियर सोनानानि बागै लामा मा नायतुंनाय चिनि तिति एडिसिनि ओङै बोसों बरनो सापोर्ट खायनाय जे अर कन्टेस्टेंट फाइनाय रनो तिति एडिसिनि बखाक्तैबो जों सापोर्ट खायनाय जे अर चेङै थांखा इनके तै करै खाहाया जों अमाहाय सारा त्रिपुराव अमाहाय प्लेटफर्म रावै बरनो जों सिनिमुं रखा जों ब्लेक खातुं बरनो सिनिमुं रमानि बागै बरनि केरियर सोनानानि बागै दिनै जों फर्स्ट प्राइज नि बागै जों 1 लाख तै स्कुटि फाइनाय चालो सीजन 2 जों तैबो कटर एमाउन्ट बाय चिनि रचानाय रनो जों सापोर्ट खायनाय हनै चिनि वानसो मुं दङो 1 कोटी फां मानो 2 कोटी फां मानो बातैसे एमाउन्ट कत फानो ओङै मानो हानि बागै चिनि जे ता कन्टेस्टेंट तंनाय रक जे अर जागा अपरचुनिटी मावै थांनाय रनोबो आं कयनायनि मुसुगु अर तिनि सेवै थांफानो क्राइयै थांफानो बसकांनि बागै प्रिपारेशन ना बायदि तैबो जारा तिप्रा आइडल नाय तंनाय कामयाम सायो तैबो गोरों तंख अर सक फैया बरकनोबो आं कयनायनि मुसुगु तिनिनो अरनि प्रोग्रामनि बिसिंतै निरकबो हायनो रेडी तंनि खालिनि बागै जों चिनि रसानाय मुसुयनाय चिनि म्यूजिक आर्टिस्ट बाहायरनो जों तैबो प्रमोट खायनायनि थां तंगु चिनि तिति एडिसि दिनै जों अर 3 जना बरनो चिमिचि जों सिलेक्ट खायमानाय चिनि जजेस रक सिलेक्ट खायनाय पेबा टाउन सुदि जे अर चिनि नाहप्रभु चिनि नाहनाय रंनो नाहाव ताबो रहय रावप्रभु अरनि जजेस रंनो रहय रहनाय बरनि बखा बसक तंग थयागनाय चिनि बखा बसक तंग थयागनाय जे जोंनि रनो रहनानि मुसुया जतनो गोरों मामांनो निनि फर्स्ट राउन्ड नि सिमि चाहिँ फाइवे 40 जनानि सिमि निनि 16 10 अमाहाय फाइनाय रक जतनो गोरों मामांनो छुदु बरनि सिजाया अंमानि परफॉर्मेंस खायमे अंमानि बरकनो फोरोंनाय करै बरकनो गाइड खायनाय करै हानि बांसि बर अमाहाय ngै दं नगे जों चेष्टा खायनाय तिति एडिसिनि बिसिंतै बरकनो फाइनाय चालतै बो काहाम के जे रसानि मुसुनाय बहायनो जों सापोर्ट खायै तैबो काहाम खायनायनि बागै जे तिनि मानाय रंनो सकांनो आं हामबाय जानगु जे फास मानाय रंनो तैबो जे क्राइ थांनाय बरकनोबो हामजाङै याफारो निरक टाउन सुदि भविष्यनि बाहायके जों केरियर सोनानाय बनो वान सुदि आं हायनो हाय छानि मुसु माहाय प्लेटफर्मआव जों निरनो जागा रखा माने निरक वान सुदि चिनि तिति एडिसि निरनो सारा त्रिपुराव सिनिरय रखा निरनि मोखां न 1.5 मासनि आगे के बुसिनियानो जों सिनिरय रखा जे बाक्सा बररक सावो जे अर जागा आइडल ओङै तमांनाय हनै गोबांमा यूट्यूब रक फेसबुक रक जों कमेन्ट नो बरकनोबो सानि मुसु अमाहाय कायसा जागाव अपरचुनिटी माहा माने निजेनि केरियर न तैबो कुसु कारणानि बागै लामा ओङै थांखा इनका आं बेसि साया निरक जतनो नायसिंजाक चिनि तिप्रा आइडल कन्टेस्टेंट रकनि परफॉर्मेंस नायनायनि बागै हानि बागै आं आसक सालिया जतनो हामजाङै याफारो हायनो हाय खुलुमखा बेलाय बेलाय हामबाय सिनि सीएम सारनो नांमानि कक साइ थांमानि बागै फायदि जों ताबक पाइथागो फाइसक पाइखा ताबक सिनि अ पान्डानि एबाकेबा फर्स्ट सेशननि प्रेसिडेंट एबाके सिनि ऑनरेबल ईएम स्पोर्ट्स मोजां सुहेल देबबर्मा ब कक थाया थाइनि सावै ताइ बुड अफ थैंक्स रिवै अ पान्डा फर्स्ट सेशन ब खलबि रिवानो हामबाय पुलानो जतनो सारे काहाम चिंतिनी TTAD sa hapang ni bahakti je luazimani tipra idol ni je
पाइथाकनि साल पाइथाकनि आम जमुनि साल ओ सालो चिनि अरो इनुग्रेटर एबा पान्दा चेंगफांगै फाइसक फाइजाक चिनि टीटीएडीसी हापंनि ऑनरेबल सीएम सार पूर्णचंद्र जमतिया बनो पुइलानो बेले बेलेगन हामबाय ते चिनि अरो फाइसक फाइजाक चिनि जत ऑनरेबल ईएम्स ऑनरेबल एमडीसी ऑनरेबल एमएलएस ते जत चिनि ऑफिसर्स बरनो बेले बेलेगन हामबाय तैबो बेले बेलेगन हामबाय मारिओ चिनि हाबु बाग्रानो बिनि नायकल फांबाय बिनि तिदुल मुंबाय ते चिनि ऑनरेबल सीएम नि नायकल फांबाय ची जत ऑनरेबल ईएम्स ऑनरेबल एमडीसी ते जत ऑनरेबल एमएलएस ते चिनि जत ऑनरेबल जेडीसी चेयरमैन ते जत ऑनरेबल सब जेडीसी चेयरमैन ते चिनि जत आम सैनि खाक हम लुक्रक ते चिनि जत म्यूजिक हम जगह तो लुक्रक ते चिनि बरगमना सीईओ बरगमना चीफ लीगल एडवाइजर ते जत ऑफिसर संनि साक्थार मुंबाय जों तिनि अ टिप्रा आइडल सेशन 1 नि अ फिनाली अ बनो जों सक्सेस ना थाङै दङ ते आमन बागे आं खरकसा जे आदं सुनो बेले बेलेगन पाइपले हामबाय पुइला चेंद्रम नि सिमी पाइथाक जरा नरक खरकसा साक्थारि सामुं खलायमान बागै ते चिन मीडिया फ्रेंड्स संनो बेले बेलेगन हामबाय मारिवो पुइलानि सिमी ताबुसु जरा नर आवाय खलाय तंगमान बागै चिनि अकक तुमानो तेबो हामबायरिवो चिनि साउंड सिस्टम कंट्रोल खाय तंनाय तुं ते चिनि अ जे आथु किरण नायकलै तुइ फैनाय आबाद तिकलाय तुइ फैनाय चिनि जत जजेस रंबो बेले बेलेगन पाइपले हामबाय ते चिनि अ जागाबो जे नायनाय फैनाय जत चिनि म्यूजिक हामजा तंनाय राव बरम बेले बेलेगन हामबाय ते चिनि कॉन्टेस्टेंट रंनो आनि बहागते खा गाहाम याफारो क कलक सागला जों जत नायसिनाय जाक आं अमजों सानाय गोबां मा बर कन्फ्यूजन तो माने फुलाफुरो मताम टिप्रा आइडल हिनि गोबां मा बरन कायसा एलिगेशंस दं मानि टीटीएडीसी ओ रां सिकरै तामनि बागै अ टिप्रा आइडल खलायने गोबां मा बर क्वेश्चन खलायका माने कयेकजन बरक आ क्वेश्चन खैतने चिनि प्रेस फै आनो संका पियाबा जों बरनो हामे वान सुगिया जों बरनो एप्रिशिएट खायो बिकॉज बो डाउट दं मानि क्वेश्चन खायका आंसर नानि चिन्तानि आबो रेस्पॉन्सिबिलिटी आवन बगे चामन पॉजिटिव नाउ जों बरनो खा खाम बाइसे लामसगो साननो मो जों हाइसे आईसी डिपार्टमेंट तो फंड हजमनि कल्चरल अफेयर्स बगे ओ कल्चर नो ओ म्यूजिक नि सामंगनो ओ रांगमो माथेफानाय जेमन जेमन जानजानि बेदक तंगु पीडब्ल्यूडी नि फंड फायो एजुकेशन फंड फायो हेल्थ तो हेल्थ फंड फायो ओम हाकेनो ताकलाय वान सुका तांगै ओ पान देखना नाके गोबां माचिनि यंग स्टार म्यूजिक ना बेलेगन हामजागो गोबां मा बरक वेस्टर्न म्यूजिक फॉलो खायो क्लासिकल सेमी क्लासिकल गजल बेंगली म्यूजिक हिंदी म्यूजिक गोबां मा फॉलो खायो म्यूजिक सोलोंना बा आसिक इजी या आबो टैलेंट नांगो आबो कासि ईश्वरनि सुवार हाइसि फियाबा वान सुमक हाइसे चिनि दफानि मोकु मोहकु मनो जों मोथाङै नार नांगाय चिनि यंग स्टार नो जों प्लेटफॉर्म मा याफरनाय गा तामगै जों बाहागे जों बर इंटरेस्ट फांनाय गो वान सुका चिनि यंग स्टार जत म्यूजिक रंगो वेस्टर्न म्यूजिक रंगो फियाबा चिनि folk म्यूजिक नो सोलोंनानै जों बेसे इंटरेस्ट नुगजा गया आबन बगै जों वान सुका चिनि folk नो सापुलै चिनि जे मॉडर्न बागे जों बरनो इंटरेस्ट फांगै चिनि जे इंडिजिनस लैंग्वेज नि जे folk ट्यून टंगमानि बनो जों मोथाङै नारना नांनाय चिनि सिनेमं चिनि folk बायसि आबन बगै नों जेसेबां वेस्टर्न म्यूजिक रों दंनि नों जेसेबां वर्ल्ड वाइड वेब थाङै नों गान साबै दंनि निनि सिनेमा वेस्टर्न माया जेफोर जों चिनि जादु कलिजा एबा चिनि इंडिजिनस जे लैंग्वेज जे म्यूजिक जों हेनेरानो आफुरनो बय सिनेमा माननो अबबसंनि बरक बहानि बसा अब जों सिनेमा नारनाय आबन बगै अ टिप्रा आइडल नारनानि बगै जों अ प्लेटफॉर्म सनामका चिनि यंग स्टार नो अ प्लेटफॉर्म याफोरै बसकां जरो जों तेबो आगोगै चिनि दफानि मोकु मोहकनो मोथां नारना नांनाय आबन बगै चिनि जे 1 लाख अफ द फर्स्ट प्राइज अब कतर को गया अब जों जस्ट बरनो हामजगा ऑनर रिमानिसि फियाबा आंले जत कन्टेस्टेंट खरं बेलेगन खना दक जागो फियाबा तिनिन यागोलंगा आं बरनो बेलेगन मिस खायनाय आं जरा मांगै तो बरनो साग बायथानो बर साफुर थाङै नायो जरा मायफ्र यूट्यूब नायो ताङै जत सिक्रिं सामनो खिबनाय फियाबा बातायलामो काइसे रुल्स दङबा
correction kuplai ne himaba chini judge ong thani bebak abong responsibility chini judge or legendary musician rong mangse je jagao president award manjar tongo je jagao chini kokbor rusam mungno bahaki rusam ne bahaki hamza ne kabang ma phurung final tongo awan bunga chini judges na bele bele ken hambai riwo chini athu kirino no amake interest phanagi no dini kereng ni bisalai tebo kereng kuno saye chini busang tu bon bagai awan bagai je tini oro first second third day fourth fifth sixth naira ba kuno khata bai no beba kereng joto kereng ne jongoro sapayo piaba kereng bisong kereng kuno saye chini judges bernar nai awan bagai je winner nai bono ang advance congratulations je sapanung tung bono ang first congratulations te je second third ne borom haino hai khaka hamya poro bus kang jaro chung joto te bahaino hai chini young generation no chini youth rong no chung chini folk music no chung borom platform ya farai chini mukum hukum no chung thangai dar nang nai chini world wide web chini samung je chini folk tune no chung bus kang tlang nang nai abo bebak chini bus kang next generation eba chini youth rong thani chung nai abon bagai tini ozara norona ani kebang ma je chini rangchang ni tahok tu busho ani mapani soman ani dada hanok phayung ni soman jotono nang khaka hamya phurei ani kok soman sung jotono haino hai ti te habang bahaktei lam sogo khaka hamya phoro o bebak musician tabung nong ni bagai naro khaka hambai khatungi tong thlai di te kerengkung ni sele kerengkung nai nok tini o music ni kharang khanai di hambai Hambai sini honorable EM no sini first session paika eba keba administrative session phadi tabok sing soi nai manai sini Tripura idol sabo tabok o jora rijago sini organizer no phadi stage na phadi hambai joto no nai tongnai rong no sing tabok nai manai tinini sini Tripura idol phadi sini ama program ro ke rasawan litro khai sa okay abo Hal. Entry music kan habis ini ka. hai ke mus ma bu ya bono ke kong toy man to ya Witness the fusion of tradition. Jotono ready tong ba khnane ang khakhayo hari tinini TTAADC presents TIPRA Idol Season 1 nong ni buskango tabuk tubuitong so nor joto ready khna dai hari ang nor ni khorang kita khnawan puila are you ready Dalai ke hambai phadi ingai sing tabuk puila no sini first contestant nong ni buskango tubuitongo sini first contestant ani buskango bung rudak phadi ke sing nungui na halai sinai sini judges joto ready tong mainabla ready okay sini musicians borobar ready okay so phadi tai lela yawi tai dugla yawi nungui na hanai sini buskango Ishita Tripura on the stage.
puilano sing beri story video nailene boni agolono bo sinodo sabai karna. live in Edinagar Drug Gate Police. Hi, my name is Ishita TIPRA. I'm studying in Shishubar High Secondary School in class 12. I live in Edinagar Drug Gate Police Quarter. In our family, we are total 5 members. They are me, my mom, my grandma, my brother, and my father's posting is Biloya Bike. Any hobbies in singing, painting, dancing, sports of athletics rock. Onek hamza bangong. Ang reas khaimani time ke waisho morning o bokhayo, waisho sari ko bokhayo, waisho di porobo, waisho horror bokhayo. I will give my best. How much I can, I will give. Ishita agi chirai furni hoite no mane resamu shamu art sports to jaga no mane bini shok tongo jengbo bini shok no ko khai bono support khai tongo full family anke kisa to chirai furni hoite no bini shok ko ban khai ke khai nai no ke ase tabuk sun sarabo bono support khaimani bobo jingno motamuti 50% khano mane success rufhayo mane te tamshane bi jotono bini credit ni kore se botini nong ni idol ni hoite idol ni hoite bini o resap mungno mane brought out khaimang kha aboni bagi nong ni TIPRA nong belai belai khano hambaya khano bini hamjangmani mui rokhe mui borok. Ang finalist kamani amulani kapag my friend from belai can excited about my final. Bo class 4-5 ni hote no mane bo rasa boi manai future bright ngai hini bong school teacher rok saimang kha pias district level bo kala utsav third position mang kha ani khani kham jal mano ki fil rishni aishanu mano belai khano hambaya khana musungu TTADC ni mane je respected person rok o TIPRA idol no chengkha bong ni through hite tabu tai bo future ro tai bo singer ka ham phainai borom no o lamano unko khairmani kunubi mani ang bong no belai khano hambaya khana musungkha abong khachi na bokhani music practice rok khaina ni bagi music practice khayo piano practice khayo jeko practice khaina mo jongaro phaina khayo abong khachi ni mutai rok ang oro deni no mutai ru khumro boro final ro samna ni bagi ang kasha musa tokan man kha among kha jatan no hinno ano oshiki nini korono tawana shidi. Hello.
Hãy